Awa mngani mara ngondile uyangithoma-ke njenganje. Akhange ngithi bakutjhiye mina badlale ngawo abantu bakubethe nge-442 mara ungipopayo nje unguvumela ukudlalwa ngulo kusigwadi nononile. Awa mara uyabhala uhlaniphe mahala ende mina nginomprofit ongisebenzileko kuthi umuntu nangibalabalelako avele isiduna ebusweni, so yekele indaba yakho le ayikho. Bakambe beyithi wawuboni bebafuna ukujhiya hawu masukubhayiza hawukho ngibala ama-T-Bags la bona kusele angithi sekuzokuthokozwa njenganje. Manje sengifuna lo unina likathandeka apha bomma lapha umma nomunye umma nomma mphenga 1 T-Bag 1 T-Bag kuyanuka. Hayi masukuphapha wena man. Hawu umuntu ofuna into zamabayibayi atjhinge nge-mall, silalisa bezimu la, silalisa bezimu. Hawu bana batlhoga itiye wona uzongibalabalela ungitshela ukuthi ngidlala ngabantu, hayi man.